zirlai za thum som sari le pathum na alo ni don ta a nimin lam le ma kan zirlai kha thiang hlim na chung chang thu ani ani ngam zat kan zir kha ni a an henung bera pathian nen kan thlen huna thiang hlim fam kima kanom na tur chung chang thu thiang hlim fam kim na chung chang thu te kha kan zir kha ani a voinai ro chuan pathian ko hran te he kan zir sun zom tur ani a chuan ni yang zat nge kan zir don zir la yang zat ta nge kan zir don ka hrelawa mai ro chu hei hi voinami hi apakhat na an ni phot don ani ti chuan pathian ko hran ti hnuaya chuan kan thupuya tan voina tan bi khian a om zia te anianga pathian thu kan siar tur he sansin tha ma thaya bung som paruk chang som le pariat ani a ilo ngai thlang u tin nang petera ini te ka hril boka che helung pui chunga hian ka ko ran ho krem chhowanga mi thi khokul kong khar te chuan chu chu an ngam lawang te ani a la pana thu malmin som sakro se amen ko ran chung chang kan zir dona lali suan helung pui chunga hian ka ko ran ho krem chhowanga te tuna kan han siar tak he helung pui ati tak he tunge ni ti he zo na lian pui om ve reng thin ani a ko ran a sang kan ta ngai dan le kan soi fi dan en chen lo mai theya ka thalik lam chuan petera he ani e anti ni in alang bera petera ti sulung pui ti na alo ni ve boxia wangin chu chu dik mel takin alang ani petera chung thu a soina a ang hle renga amai ro chu petera chung chang soina ni ta sela in ma chona in bia an ni sia he ti tong kam man he angai do nem ni ti in he lung pui ti lavin I chunga hian emo nangma hian ti nga lo mai om tak ani antia mi then khat te chuan he lung pui ati tak he anin biak na thu hi o ai mi tang hian anin biak na thu hi sui taila peteranen anin biak bing na chan hi I suan mi ten tunge ani miti tia zirtir te azo na peteran achan dik wangania lali suan ama chungchang thu asoya tunge ani zirtir te nan hriat lo hlawin zo na zot pa in zirtir na pe ka tumani petera chan na adik zia le ti sa le thi sen hriat tir nilawa pa wanami in a hriat tir ani ti lali suan a soi chuaka ti chuan ama chungchang chu soi chun zom le in he lungpui chunga hian ka ko ran ho ka din chawanga atita ni in alang zok ane kan mi zo tong kau che atanga chut phei chuan he ti he kan bulami kan biak lai te soinan kan mangai lawa keima ni chungchang thu thup dewa soinan kan mang zok thin ania Polan Krista mi pakhat ka hria ati chu ama le ama ain soina aniang deuh hlek khan thon ni korin bung som pani chang ni khan helung pui isuan ati hian helung phum foundation ati na ania thon khat korin bung thum chang som pakhata ama I suange chu lungphum rem to sa ani thule chu lo chu lungphum dang tu man an rem thei to lo thu kan hmuwa Krista Isua chu akila lungpoimo ber ani ti thu FSC bung hi sang som ni akan kan hmu boka tin zai ona lung fia nu akila lung lutak phum nget tak chu ka phum ti po hi Isua soina ni nge in alang bokani zol ne isai le khabu bung som hi le pariat sang som paruk ame hi chu lung phum su Isua Kristania chumi chunga ngei chuan ko ran ho hi rem chho ani ti he ya poma ha dam berin karinge ti chuan ko ran khovela lali suan ko ran adin hi tu dang chunga nilavin ama chunga ngei arem chho lungphum rem to sa nging lo tur chunga ngei khan arem chho ani te he pommila adik viawin arin om ko ran han te he kan mizo bible ko ran tia le lin hi atlang puin sap tonga church ti hi ania New King James Version a hian chu chu kan huwa sa pho chuan Greek tonga Kyriakos ti an le lin na nia a Greek tonga chuan Kyriakos
kairia kondoma ti chu lalpa in Lord's house ti na nia Christian te pathian biak na in soina ani hemi ang hiani chuan church ti chuan ami hring isua ring tu pathian mi te nilavin Christian pathian mi ten an pathian an biak na pathian mi ten an pathian an biak na in zo ka chu ko ran church in atuma chu ni in alanga chu ti chu lo ni ta se lali suwa khan he lungpui chunga hian biak in ka sa anga atina emni ni ta ang tin angai thei dona chu ti chuan ko ran ti ming lalpa in ti ngai dan atang hian ani nge in alanga zoram biak in tam tak po church tia tar ani na sana hi Presbyterian Church tiamo Baptist Church emo tin ko ran dang dang te po sumi church tia biak in kanin khom thin na kan tar hian a biak in a zok kha a ko ran a chu ni in atilang de leka ma se chu a pathian thu ina ko ran atia hi aniangem te hi ngai tu tham tak ania Greek tong a church tia le lin kairia kos ti atang chuan church te chu pathian biak in ti na mai chu ni in alangani chu thlung tharai ro chuan ko ran tia kan lak tak ber chu Greek tonga ecclesia ti ania hei hi chu Greek hoten biak in soina nan mangai reng lo thunga tual chunga pathian mi in Paul khom ho local congregation te soina atana an man ani tindela Bible let link to lar tak chuan ecclesia ti hi ko ran mi te soinan congregation ti in alet deuh zela ma se tir ko te thil ti bung som pakwa chang som thum pastaria hian ring lo mi te temple soina ta na manga chu King James version point a chom ta zela chumia tanga lak chu ningai tur ani kan mi zo Bible a po biak in ti in kan da ve maya ring lo mi te temple soina na biak in ti kan mang ve mai po hi bi te chu abula hian bi te mang tho ma ila a thachia lem lovin alanga New King James a hi chuan an mang talawa le linna dang heng Revised Standard Version te New English te Phillips Modern English te le Jerusalem Bible te hi chuan an mang lo bokani Christian te pathian biak na in le ring lo mi te temple soi na biak in ti man kop hi dik chia in alang lo deuh ani ecclesia ko ran church tia le lin tak ber hi ani na taka chuan congregation mi pui pung khom soina ni ti kha kan soi to a Israel ho chung changa sinai tlanga an pung khom ang chi soina atan po khan manania tir ko te thil ti bung sari chang som thum paria ta kan huang khan organization emo society emo nilavin in khom ho soina ani bera chu tiani chuan ko ran chu pathian mi te pathian betura pung khom thin ho te soina ti na ni William Barclay chuan lali chuan he lungpui chunga hian ka ko ran ho ka din chawanga ati truma atong man hi thuthlung hluia mi pui pung khom soina tong kam ga hal ani atia hemi ang hi chuan ko ran chu pathian mi khovela ta pum khat ni tur le Krista ta ni tura ko chua ho te soina ani ko ran rilfiana thaber chu tir ko te thil ti bung kwa chang som thum pakhat he ni in alanga ilo ngai thang chu ti chuan ko ran ho te chu Judai ram vela te Galilee ram vela te Samari ram vela te chuan an nget deuh dewa muang takinan om ta a tin lalpa tri de kin tharau thiang lim thamuanin an oma an lo pung ta tela tiania heta hian ko ran ho ati te chu ami hring isua zui tu te ngei kha an ni ti alang pathian in ami te ni turin thimata min ko suaka chi than lalpui thiam nam thiang lim pathian mi te a min siama chung mi te ngei chu pathian ko ran ho te chu kan ni petera thon khat bung khat chang kwa le thon khat korin bung khat chang hi te a kan huang khan
hei hian ko than om zia le ko than chu enge ani chiang takin min thrila lali suan he lungpui chunga hian ka ko than ka dinang ati kha hei ngei hi ania an tram chi anga thang liana khovel huwa pathang ta zel hi ko than chu ani he changa tanga ko than om dan kan hu te chu hetiang hiania pakhat na chuan Isua ring tu le azir tir na pom tu a meya pa in tin pahni na chuan an dar na pianga an rin na phatsan lova nget deuh te kha tin pathum na chuan lalpa tri de ka om a thlamuan na chang tu te ania palina chuan tharau thiang hlim thlamuan le hruai ni tin a pung deuh te chu an ne chu ko ran ho te chu an ne hei ngei hilali suan ama lungpui nget chunga adin chuania mi thi khokul kong khar te point chu chuan ngam lova an ti tlom zo lo chu ti chuan ko ran chu building ani lova ko ran mal denomination ani lova a in sarkar na poni lova ring tu mi mal tin te krista isua pum khata siam te hi ko ran ati te chu an ni lalpa da thu mal min som sa ro se amen